Lefatshe la Japane le nonotsha tirisano mmogo ya lone le lefatshe la Botswana ka mananeo a mašwa. Banka ya Absa e lemoga badirisi ba ba tlamelang madi a bone ka botswapelo. Fa Somaliland e ikaelela go neela lefatshe la US ditswammung le didirisiwa tsa sesole. Amogela dikgang tsa Lesedi Television tseo di tlisediwang ke nna le Memokgojwe. Wetso Madume. Lefatshe la Japane le Botswana a tsweletse ka go nonotsha tirisano mmogo ya one. Se se supilwe ke moemedi wa lefatshe leo mo Botswana Reshindo Yusuk kwa moletlong wa go ipelela matsalo a mmusimogolo Naruhito. Amogela Ntau o a bega. Moemedi Yusuk o supile fa bokopano jwa mafatshe o mabedi jwa bošweng bo senotse ditshono tse dintšha tsa tirisano mmogo. Mothusa-tona wa lefatshe leno Ndabakaolahle le Tona Butale ba ne ba kopana le bodiredi jwa Japane go buisana ka tirisano mmogo ya dipeeletso, dikgwebo le asetegenisi ka nako ya TICAD9. On behalf of the government and the people of Japan, I extend my warmest greetings to Botswana and to all our friends and partners present here tonight. Ladies and gentlemen, on February 23rd, the people of Japan will celebrate the 66th birthday of His Majesty Emperor Naruhito. This day offers us an opportunity to reflect on the values that he embodies: peace, unity, and the well-being of Japan and the rest of the world, including Botswana. Last year, Japan hosted the 9th Tokyo International Conference on African Development, TICAD9, in August. Botswana was represented by His Honor Vice President Ndabakaolahle and Honorable Fenio Butale, Minister of International Relations. On the occasion of TICAD9, His Majesty Emperor Naruhito and Empress Masako hosted a tea reception at their palace for African leaders, including His Honor Vice President Haolahe. During the reception, His Majesty expressed his hope that TICAD9 would contribute to the further development of nngwe ya maduo wa motia bokopano jo e ne ile go baya monona tumelano ya tirisano mmogo le kompone ya Toyota thušo ya tiro ya go isa metsi kwa kgaolong ya Molepolole. Moemedi a re se ke sekai se se supang fa Japane e rotloetsa lenaneo la go fetola itsholelo segolobogolo mo go tsa botsogo, thuto, bojanala, maranyane le dikago. O tsweletse ka go dikompone tsa Japane di supa kgatlhego e oketsegang mo Botswana se e le tirisano mmogo e nonofileng ya itsholelo go ya kwa pele. Banka ya Absa e tsweletse ka go lemoga le go leboga badirisi ba yone ba ba boikanyego ebile ba dirisa madi ka mokgwa o siameng. Mo metseletseleng ya ditiragalo tsa go atswa badirisi bao, banka eo e naya badirisi tšhono tsa go ikgapela dikoloi tse dišwa le leruo. A rutlwe dintlha ka botlalo ka Tsholofelo Mothei. Banka ya Absa mo Botswana e tsweletse ka go lemoga le go atswa badirisi ba yone ba ba bankang ka mokgwa o siameng. Fa bua kwa moletlong wa kabo mo bošweng, mogolwane wa banka eo ke Abetswe Pheko Moshagane o ne a tlhalosa ka dikgaisano tsa ngwaga ono tsa go akgola badirisi ba ba bolokang madi le ba ba dirisang maranyane a farologaneng a banka ya Absa. O ne a gatelela fa tsetlana ya banka eo e reng Your Story Matters e netefatsa fa polelo ya modirisi mongwe le mongwe e tlhalogangwa ebile e rotloediwa. For many, it is about saving so that you can enjoy life with a peace of mind. A gona sepe se se ha motho kagiso ya go itse gore ha go ka te mathata ke ao go na le 2000 toka go montshang wanna wa leta dithuso tse dingwe tse di tla tla. I'm very pleased that we continue to support our customers with the right solutions, products and guidance to help them achieve their goals both at personal level and within their businesses. We also know that from time to time it is important to take an extra step to encourage and reward our customers.
As I've said, this bank exists because of you. That is why we run these promotions throughout the year to celebrate the positive banking habits such as saving, using your card, and choosing digital channels. Monongwaga bomme ba le babedi ba ikgapetse dikoloi tse dišwa tsa modiro wa Suzuki Swift. Bobedi jo bo tlhalositse fa phenyo tsa bone e le tse di fetotseng matshelo a bone mme ba lebogela ke monokeng le temogo e tswang kwa bankeng. I'm very, very happy to win this car. In the last year, July, I lost my favorite car in a car accident. Hamasamahali. I lost my car, so ABSA really worked for me. This is a very great compensation for the loss I encountering last year, July. Mehela, this car is going to add value to my life. My brother. So yeah, consumer fuel. That one I can see what it don't cruise a hell of people to Cabroni to be it will just be what I can excuse out this Kakata again. So I'm very, very happy. So meha anari Dorothy anari anu harna reason ya go toka go cruiser ibile consumption ke le nna ke bone gore e kotase so re tabe re hela gona le leso kana eng kana re batla go ya gae re tobetsa Suzuki Swift. Mongwe wa badirisi ba ba lesego Dr. Poloko ke ba beetswe o amogetse dikgomo di le 5 le po e le 1. O tlhalositse fa lelapa la gagwe le ne la latlhegelwa ke leruo la bone mo ngwageng wa 2024 mme ba tswelela ka go nna le tshepo. Dr. ke ba beetswe o boletse gore go amogela dikgomo tse go tlisitse tsholofelo le boitumelo mo lapeng la gagwe. A bua fa ba leba se e le mpho e tlileng pele ga nako ya Keresemose. 2024, the whole crawl decided to disappear. But because of the Almighty God, we don't know why God allowed us to build a crawl. Even though the renovating a crawl, we even rediga borehole. Panel. So I never even thought God could wipe away our tears in such a manner. When she told me, Ma, Christmas came early for you. And I said, Lord, God, you looked at our tears, you collected it in a bottle, like you say, and now you are spilling it as a blessing. We need 5 cows and a bull. I didn't know what to do. Mo go ba kgwebo Zebra Shipping e ne ya abelwa teraka e ntšha go gatelela maitlamo a banka ya ABSA a go ema nokeng dikgwebo tse di dirisang madi ka tsela e amogelesegang. I want to take this opportunity to thank ABSA Botswana to give us this platform. We won this truck unawarely. A short story I had a meeting with the ABSA team, and then we had a meeting this week. He comes to the office, let the team, we are negotiating. The old man, we do a lot of foreign currency Swift codes. So we get from other banks, like the other banks we use. But I want to be fair. Who gives me the best rate, I go with them. So ABSA has always been giving us the best rate. I inherited when I joined the business, finding ABSA. Zebra Shipping opened an account with ABSA in 95. So it's been 31 years. So with that said, I believe this truck, we're going to use it to increase the fleet we have. And then we've got a new baby business that we've started, Udusha
it's a egg poultry business. So I believe this truck is going to help us in delivering and making deliveries around to school communities as we did. Seopedi sa mo gae Ezra Nathings o ne a nna le seabe sa go diragatsa le go natifisa moletlo o. Tsholofelo Mothei, Lesedi Television News, Gaborone. Balemibarui ba rotloeditswe go dirisa ditšhono tse di tsweletseng ka go gola tsa go rekisa kwa ntle ga lefatshe leno jaaka mmaraka wa go rekisa merogo kwa ntle o gola. Mebaraka ya mafatshe a tshwanela Aforika Borwa, Namibia, Zambia le Zimbabwe e neela balemi ba tšhono ya go rekisa mo go one mafatshe a Angola le Congo a ka reka maungo a boleng jo bo kwa godimo le merogo ka bontsi a ntshitsweng mono gae. Kgaolo ya Europa, Botlhabagare le Asia e supa kgatlhego mo go rekeng ditamati tsa maemo a kwa godimo. E re dikgang di eme jalo, bareki ba ba kwa ntle ba gatelela thata botlhokwa jwa go ntsha merogo le maungo mo go sa kgaopediweng ebile go itsege gore di tswa kae le gore ke tsa boleng jo bo rileng. Lenaneo la go fokoletsa balemi madi le tokafaditse mogama wa temo mo Botswana mo go okeditseng thata maduo a temo le go ka baakanya mefuta ya dijalo go ralala lefatshe lotlhe. Pego ya temo ya merogo le maungo ya ngwaga le ngwaga e supa fa go nnile le koketsego go tswa go ditone di le 160 ka 2018 go ya go di le 100. Se se bontsha kgatelopele e e bonalang mo go nonotsheng balemi ba mono gae le go ba rotloetsa go ntsha maduo. Fa ditšhono tsa gore balemi ba mo Botswana ba rekise kwa ntle di ntse di tswelela ka go gola mo mebarakeng ya kgaolo le mebaraka ya lefatshe ka bophara, molemi wa maungo, merogo le dithunya Mme Sarah Mosarwa o supile gore ba tshwanetse go ikobela melao ka botlalo le go nna le ditetla le ditankana tse di tlhokegang. Mme Mosarwa o tlhalositse gore kgwebo e neng ba e solofetse ya go romela dithoto kwa Amerika e ne ya phutlhama ka ntlha ya go tlhoka dipampiri tse di feletseng. Se se bontsha dikgwetlho tse balemi ba lebanang le tsone. O gateletse gore go ikwadisa semmuso go latela maemo le melawana e beilweng ga mmogo le go dira tlhatlhobo ya boleng jwa dijalo ke dilo tse di botlhokwa gore balemi ba kgone go tsenelela mo dimarakeng tsa kwa ntle. 2014-2015 there was a severe drought. I think Mr. Kukuta would agree with me there. And we didn't have a borehole, so we were forced to drill one in Motlabe. That's where I started vegetables. And fortunately, we drilled another borehole and we started aggressively doing vegetables. I was known for cabbage mainly, and I was supplying local markets, which are our normal retailers, your Shoprite and all those ones. And I joined the Gwinnett North Association. It was an association before, and I would say we did very well as an association. Mme Bonolo Champe go tswa kwa Bidfood Botswana o gakolotse balemi gore go romela dijalo kwa mafatsheng a sele go tlhoka patlisiso e tseneletseng le go dira tsotlhe ka kelotlhoko. O supile fa balemi ba tshwanetse go tlhaloganya tsotlhe tse di batlegang mo thekong nngwe le nngwe. Ba itse melawana ya go tsenya dithoto mo lefatsheng le ba yang kwa go lone le melao ya go romela dithoto e laolang mmaraka o, gore ba seka ba iphitlhela ba senyegetswe le go netefatsa gore kgwebo e atlegile. Tota nna ke bona le thusitse career. Na mo gona ne ke le thusitse go mo go sa hele. Ke mo go teng ne rena le game le baranyane go teng choice a fele. Ba kwa hetsa dijo le ka form ya dikatanga tsone le se o ka se tlhokang hela ke support ya di experts. Never give up mo bole ya bo BITC bo bese ha ona le na go la o ibona go ka re wa bora go lapi ya tala go bese bogolo dumedisa hela dumela. So how export ka re malitsinga ra export ne ke gona na ke export hata le BMC ke export to Europe. So I spend close to, you know, about 5, it's 2 containers a month. I want more. It's just that the Komo had to move on. But I do spend
the containers too. So it's in there 5 million a month. So it's big money again. How can I trade but to say the farmer who is an amount to Europe. So now ka ke mo rekisi ke batla market how ka ila toka ke be free mo di continent tse di kana as a group ya be free. Mo di continent tse di harologane. So ha ke bona so se sente mo Botswana. Ke either ka se ka ke se rekisa local or ya ka ke bone na ma Botswana e batiwa tota ko Europe. Kana ha e ke ne batiwa ko Europe. Ya batiwa ko Europe. Ya sure. Ke bona gore okay ne ke go bimsi ke a ona go bore mazutama ha ke a gona go matibe ke nna ke batho ke a botsa gore ba gaetso go mona ke bone market ke wa ke ya no ba rona ke group ra re ke buying group so ba ntharnya a me bona ha o tsere ya ka go ntse jana re ka go ka exporta ka rona jana re ira jana e binga no okay go la nka tsa di containers ka di isa Europe go di jaanong re leba tsa mafatshe a sele Somaliland e supile maikaelelo a yone a go ka naya United States di tswamong le di dirisiwa tsa sesole gore e lemogiwe lefatshe lotlhe ka bophara se se tla morago ga gore Israel e ne lefatshe la ntlha go lemoga semmuso boipuso jwa Somaliland fa esale le simolola go ipusa go tswa mo go la Somalia ka ngwaga wa 1991 Somaliland e leng kgaolo e ipusang kwa bokone jwa Somalia e batla go amogela fa e ipusa lefatshe ka bophara morago ga kgaogana le Mogadishu. Baeteledipele ba lefatshe leo ba supile fa le humile ka ditswammung go akaretsa lithium le coltan tse di dirisiwang go dira ditshipi tsa mafaratlhatlha a maranyane. Mogolwane kwa Somaliland, Khada Hussein Habdi, o ne a gatela gore go amogelwa mo ga go dirwe ke matshwenyego a sesole kana a tshireletsego mme go dirilwe ka ntlha ya gore Israele ya amogetse puso e leng teng selo se ba bulang dikgoro tsa tirisanyo mmogo ya tomagano mo isagong. Toropokgolo ya Somalia e leng Mogadishu e kgadile ka bogale Israele go bo ya amogetse fa Somaliland di ikemetse e re mo ke tlhaselo mo go bone le go tlhoka go tlotla melelwane ya mafatshe selo se mafatshe a Afrika ka bontsi le a Arabia a dumelanang le sone. Jaaka fa Somaliland e tsweletse pele ka maano a yone, balelotlhoko ba re seemo sa polotiki le itsholelo sa kgaolo se ngwaka kgatlhego ya lefatshe. Seemo se santse se le masisi ka jaana Somaliland e batla go amogela ntswa e lebagane le dikgang tse dingwe tsa kgaolo. A re latlhele bofofu mo go tsa tepoloapi. Weso di ne di le kalo di kgamoletse di television nna ke le Mokgojwe Boroko.